Thibitarĩ-inĩ wa St Peters Orthopedic Muthaiga mwena wa Gikuyu nikuo turacemania na Michael Ngure, muthuri umakitie aingĩ ni uria honokire gikuo ciumia 2 hituku thutha wake kugia na mutino kware-inĩ akĩenja mahiga. Ndari to ndari gatata mahiga ri niona aundu itaiguire to ni ndenyitiririo ati ni kuma ndaimagare. Hai ngirigwo he kindu kirahata mufuto wakwa nduraima na to ngirigwo ni kimufuto urahata ngithi kurora ri ngenda kuria hiya mbakugoro na kuna nire ni ndiraigwo undu wa kumakania arauga aria mari nao mamugucia na kuona uria kuguru kurengetwo na uria kuramijia thakame ta muberethi na kou kungi gwaturanitio maita meri, amwe mambirie kura ni kumaka na angi kuringika gutari wina ucamba kana riciria ria kumuoya mamuguthukie thibitari. Kuko mwene ta kwarengekete guka kunyitiirwo ni mundu umwe guku na kwina ni maceremere to haria kienda hekando gatagati hekando na iguru gwikando hiu wareruda nayo ni serious handu andeithia ni kwimakithia na niwe turenda hinya wake ri tugwetera ungi atuteithie nginya ngiri ona matiacokire kuhindi maumirire hau mathiite ti mundu enda gucoka. Maya magithiaga na mbere arauga thakame yamumaga ta rui amu gutire ungieciririe amuohe kuguru thakame tige guitika na makinya sigona maumite mwena wa Ngeca marorete Muthaiga. Hau niho onire muthenya wake ni ta wakinya arora thakame iria yothe itikite na mberiria kuona nduma ni takarui ahura ta bobo heke ithaburita kuma na kumugwa nginya itikite iganate iye ni wangia nyumanirie doka ngina wakigoca ndona gacumbi ndira njiterere ngoni ukendiroka ni njiterere urimwe takirira kionire ataki kigitigarite mwini mwenye ngiwe ni kirathi na mbere bleeding yo peke ngiwe ni kikuga ate ndakimenya atiri kindu gitigarite mwiri atu ndonire ndaje kuona blog kimenya atiri kindu magikinya thibitari kwe maugaga Ngure ndariho arigitania thibitari uyu makiuga ni kiama Ngure gukorwo muoyo amu ona thakame ndari amu yaitikite hakuhi yothe. Letwa kufungua mlango alikuwa anapiga nduru, kuangalia mguu ilikuwa imekatika, imebakisha kidogo. I think it's the left leg, ilikuwa trauma amputation, like imekatika, ni kama aligongwa na kitu ikakatika, imebakisha, imeshikiliwa na nyama kidogo, na alikuwa amebleed sana kiasi ya kwamba kwa mpaka ajielewi na hana sauti, haongei tena. Oho ni moritie muingi witikire kuthiaga kuheana thakame amutiga ni andu a wendi mwega. Thakame ya Ngure ndionekaga amu meragwo kwina okunderu wa thakame makumbi-ini ma thakame. Thakame ni iraga ta uria tene twekaga ati ni cukuru twakoragirwo mugate na soda tugeka ati mugacaga tuthakame tunini. No hihi riria mundu ekora mutino-ini o wothe kwina mundu wina nguraro cia gikiro kiu agirirwo gwika atia? Kama example, tuseme huyo mtu ameumia mguu hapa chini karibu na mahali pa kukanyanga. Tunaomba kama unaweza kufunga hapa juu. Tunaitumia kile kitu uko nayo, bora inaweza kufunga. Unaiweka tight kama hivi. Tight kabisa ndio iweze kutonicate hiyo damu isiendelee kumwagika. Oho mutungati uyu warwaru arauga he uria mundu agirirwo gukomio kuringana na nguraro iria nayo. Anashikwa asitingike kabisa. Una immobilize kitu kama hiyo, kama carton unaweka hivyo chini, unamshika hivi ndio asitingike, ama mnachukua ile mshipi yetu mnamfunga huku ndio asitingike. Pia unajua hapo kuna a lot of bones ndogo ziko hapo, so bleeding is a lot, so hii at least inasaidia. Tukiuma thibitari uyu Ngure arauga no eguthie na mbere na kuhehe hinya amu ni kanya hetwo ni Ngai kwambiririo turo mweru, akiuria aria mekora makionja matigakue ngoro kana kuimena. Akiuga ona ni ambiriirie gwiciria wira uria kwambiriria muturire-ini wake uthie na mbere o ta tene atekwarira nduru hi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njenga wa Wambui.